byabo kandi bitongore bibiri byonka nibyo byaterewe kushaba kwabyo mu kwezi kwa munana na bwanyuma tenda yahawe aba Ankole United Truck Owners and Drivers Cooperative Society Limited kugumanisha shara kazo miliyoni 12 buri kwezi. Badru Semogerere urya pasoni w'ebirore nagira ngo nibatwarizwa kubi abantu abari kushoroza umushoro ngo kandi kibina cyabo kikahandikwaje no kushaba kwabo kukashazibwa mu nshobi. Fenga abarore nitwekora mu omulimo netukora ekibina kiregisteringa tuwa n'omusoro tuyina offices tuli organized embeera eyo nayo na babeera batusoloza fenga abarore abantu baveeri nti ate tenda kati ne batusoloza tebamanyi bizibu byaffe fenga abarore bye tuyina oli ajja from nowhere lete sente amencha atikula kangende gwe nafuna sente nzirete nzikuti awo akusibira ekigegere ne weewola. Ogu yashoborera ngo hati nibaza kutandika kupakinga ebimotoka byabo kora norya bakama bebintu babe niyo babyakira. Aba nabo bagira ngo bakanga kubahereza tenda yo kurundana umushoro gw'ebirore byabo bagihereza baba kugira ngo nibarundana umushoro gw'abibigare. Umuringo nugwo gumwe abavugi b'imotoka ebi nibetombuita babashashuza umushoro gw'emirundi ebiri ogurumu ogwo kupakira hamwe no gwa street parking. Funakarumuka ko mbondi kaliya driver nokin hemi twaresha ukiza kufika wa street parking yayiza na kwenda dakika 13 naende 15 roreje naje barangu netware emyanyeji ebiri waza kumadia kupakura usanga uriyo mitware ebiri ukiboria ngono offroading na loading no offroading unaona enda sente hato yebuza loading no offroading inde ya cancel street parking inde ya cancel hati nyokoro wapeza city ya loading no offroading niza ko offroading ata parking abebigari bayine bikibire kibafuka aba boda bayine bibire bibafuka na yefe abarore kwa kitwatwara mu magezi ngana fitine kibine cyo. Umushachi weitu yagamba hona Muhammad Byansi urikansara w'umwanya ogu kandogu umushango yagutahari town clerk wari kugira ngo ayanzire kugabatenda association y'ebirore bakahangura tenda cyo baze kugitunga stekiraka na n'umwami Kiza Joseph bakwata umuhanda baza Kampala batamu petition ko bize bakaverifyinga basanga ngo aba bine rore park bakupakinga imyanya yabo bari abatini bari recommendinga ngo bagaruke babahereze tenda konkasite kiraka ayangira yagaraka yajya Timbara State twine gazetted rore park yagaraka yabima tendeje. Muringo nugo gumwe meya wa Mbarara City South Jomo Mugabe nagira ngo abebembezi aborengo rwa kanso inshunga yatenda y'ebirore tubagikwatsireje ntakwenda kubabiha bakama bitu eruguroku emirimeji tubagikwatsireje eyeshonga zanyu na paka okumukushaba tenda nebindi mbwe nito kitwasharamu nkaba South Division twasharamu iki mwaba mukiri omunshonga zo kuronda tenda imwe company yanyu naziriye zindi muri no makoti gona gbarumu bari yabakushoroza omukushoroza nabo babe barugire. Jomo yayongera ashobora ngo nka division baza kutandika kushoroza umushorogo mpaka ubukanse ya higuru irace mu ekikurataho mono munda no kutagureba twagira ngo hatitwe abambarira City South ufutandika nerizo reka nito tubende twayishororeza esentezi ez'imishoro okusya obusite kanso irahereze tenda eshugine akagira groupe yatwara tendeje. Anshonga y'umushoro gwa parking meya Jomo yashobora hata kandi akija kupakira bakamushabaki mweshi naza kupakira rukutambura icyo nacyo twazakora ki twazakitebeka. Nabwanyuma abebembezi baba kuvuga ebirori hamwe n'abebembezi ba division ya South bageraho rukiko horitekerezwa mu banyamakuru kandi urukuru wahwa bagambira abebirore ababerundeine a office za South Division ugarika hamirimo yabo. Wanje umurimo wa Sky TV
kandi ninyenda kusima ahabizoberi kandi irungi akoraje Edwin kandi nasitamamu ahaba mwana wanje Paulo abaho kandi utabasa kubaho zoberi gishaha ni program ibarakweta ukubiri kandi ninyenda kusima kandi kushigambira mu netandika ahashahina tsakunza mu mpaka ahashaha mukaga ninyenda kumanyisa ngo Kabateri ni Memorial Primary School ine myanya ikurwa mu nasari kwika P7 kandi bine abenda bana ababishikena n'ababojo kandi abana abo kurara umwishomero nangwa nabo kutaha mwenu urete abana abo nyenchakare kurga 2023 kurga 2023 baza kubana bakora interviews ayishomera aha kandi nyira kumanyisa ngo umuri bandoko umuri gufunda sel mu ibanda municipality harimo university bakweta ibanda university kandi university John Mungi Munonga n'amashumo mingi munonga kandi neza kuba in graduation harakatano nyenchakare nikushaba ngo umuzire umwana niwe urukunda ibyintungukana munonga ibyo wegese twara umwana wawe umuri ibanda university kandi atunga ubwegese ubu kumbasikira kandi webeyi nayo irikubasika ya twagira umushaheji kandi twatayisa abagenyi babiri mwami Tom ni secretary w'abavugi naba kama baby lorry the lorries and lorry owners and drivers association yaha umurembo mbarara kandi twagaruka twatayisa n'umucara honorable councillor urukujwekera abacara abanyakene urukujwekera abantu banyakinengo nko mucara kandi umumbarara city North Division kandi hona uri secretary wa social services ya twabakira ne bari kwija umucara Madina na Rukwago ya tsabugira tuganira ahashonga ejo yarga aha TV mwana mureba ahabireho akesharingo kabavugi bebirore aha murembo rwambarana na munonga umusite South abari kugira ngo bineshonga nyingi munonga na munonga okubacaginga kabiri ninga kashatu abo kuba bahorana bagamba babacaginga ezo parkinga bagaraka babacaginga ezo pakura no kupachara bazena harwezindi shonga ezina kakwate na okuvuga no kumaneginga paka yabo na nebirore byabo mwenu shongezo nzakwikwa yoje umuhandiki w'kibinecho mwami Tom twakwashira tuyareba kavuyo kandi tukakoserana kabamo mwiri mwikabe birure mwine shonga cheze muku ufunana kanso yambarira site ngo nebateganisa nebima obusinje so banzo tuhereze background yakavuyo yako ekikarese nibaye umutebekanisa kandi inashimirwa okushanga ni program egi namazima mwesi gwa Sam Thompson umuhandiki w'ikibine kweta Ankole United Truck Owners and Drivers Cooperative Society iki ni kibina enyumaho kikatombaho umwaka guhendera gwo 2020 bwanyuma yo kureba transporters nare abakutambuza ibintu abantu n'ibintu nabo bakora ibintu birungi byo kwigita nk'aba taxi bakora ibyabo aba bus bakorera nawe mwendaya abakutambuza emigugu abineza rore bakamabazo n'abavugi bazo nabo bishizana bayigita bakora cooperative society agent kandi wajihari some government kandi office zayo zatura muri mbara ninyo kuchira kubandi yo office ejo aho kureba imirimo ya kibine cyo kutambara akankokora abana n'abatambuze n'abapakize n'abapakira emigugu ibintu bitu produce bwenu ebikuhingwa agricultural products ibikorwa misere ibikorwa nkahi n'ibindi bikabinje kutambuze emigugu bitari basabaza abantu so tubayigita bakora ikibine cyo so tukora kandi iki kikaretera habaho buteka umuntu byentambara hazahagwa kutwayiro kutwigije na site kuyatongoza ubwa
cyaretera site kutebekanisa gye ahubwo ibintu by'intambure jya kuba ekintu ecyakira kuteganisa site no birebire n'ibihanga kugira ngo bibone imyanya yo kwemereramo kupakingamo kuwerundaniramo nka pake zindi nka taxi okuzikora kikabanza kuguma okusiyo bw'eki kibina kukizireho cyagira reka turonde imyanya omurembo tugiye pangisize cyogwe konka tutebekanise tubemangu dusangwa abakutenda mbatusanga mwino habemo ubuteka tureke kushagana aha streets aha ngudo zo mu rembo hakubona ntwara umwanya muhango kandi usanga twarumba so habaho ecyo hari ibiraho mpaho aha mayiri ibiri inyuma ya petrol station yo kumanyonka ruby sati inyuma ya kerkobi konka inyuma ko hari upaka mpango ni muri rero nyingi mnonga ikupangiswa hibere buri kwezi nisasurwa miliyoni 2.50 bururore bururore nepangisa umwanya wo kupakingaho miliyoni 2.50 mbwenu bururore niho kakaduka kayo akaye kubanisha shura rent ne kashashura mukama wa park okay then tujegaruka tugira park ndijo ateje inagambaho ejeni yazaroreze kusohora hero kugenda kampara kuzankaye kongera kasese nkai zafuso zafuso mpango mbwenu then atuza tujo park ndijo ejena yari ibiri hiha opposite aho n'ikibera aba forest flower hicha aho wanoza kurene kusohora umurembo naho hari kandi ziza tipa izasomba musenyi izanyikorere by'amabare izo nayo ntuzuriho kubipaho kunka atwaye gise cyari teraba driver baterekana sugage ubundi twa urukweza umwago kuzaha umurembo kubana umwa basubira kurondera mu mirimo hati mirimo ne basango mpakeza mweno okwerezo kwe kwija kwa kugira ngo kanso niba nende egire sente ziyasoroza nkoko kusuruza zindi motoka mu mirimo yabo aba transport no kupakinga no kugeraki so mbacheta offroading na loading okupakira ibinteri okupakura no kupakura kansone nda ajira akasenta kasasoro nako karetere ntunguka orem namazuma atkucha ikibine cyabyo cyayoroba cyaza koroba kureba ngo okushuruza twaguma kuko hata babine paka bini kurata no bakuratirizaje kumuyota bakubaza kupakira bazaha narbazaha ko yarete ibintu yabitaha wabasoroza so umurmogo abo government nkoko izire neta enkora ansia yayo ngo ikatebekana semirmo aba procurement aba authority na yino authority nkezi ndo authority zizagireho saka kora procurement public procurement kugira ngo imirimo nkejo igumira biro mutenda agira bagihakanira babe nubo batandika kusoroza rero bashasure kanso kandi atorembo rwambara biri kanso rwine ebicika bibiri tubamu tine division ya south tine division ya north so atubo nka central system ya town kraka wito state kraka wa ambara na timu ye na nakachiko keye na bakansira baye basaramba jango egwejo tendebeho then hati bagigaba nsombi cheke bibiri korom nosi na no south so nkoti kugira ngo kuba kweza hati bagita open bajango bakwe basa kushaba bashabe ndera hati babenu babo ko orasinge abenu yagereki yasoroze sente deni kasasura kanso ne kasigaza umwe ni kaka business kaka business akoba ko wakwe hasagisire hagira kasagaho nawe biro nabo babona akobasasura ha paka yabejo no kutebekana se binde bakwemba tebekana so kuiha tutandika kugira batiyo government ya kansombarra ikaranjira abantu twasaba basabana yankore United Truck unaze inkuzekera na drivers cooperative society limited nayo yaza ombasabiri konka
umugisho gwabire ine okurigiro ombe kuba bihandikirwe mbwenu kuba batebekanise ngutende esabwe omhandiko byona tukasanga ate nkore United Truck Owners abuja ngo kaba yayetebekanisize yayorganizing yabire kibina cyamanyirwe yasangane basukutunga umugisha ubwo kusaba kandi no kusanga ngo rode kayazire ezo parks naki tasanga mbu kwakuruzo bwayo nigwetemo niyo yabire bugini so cyagiretera okusaba kandi ikishirizwa kuguba niyo yasoroza konka hagabo hariho groupe ndizo yabetindika kwate n'ibya transport ya lorry ikabane ko mazina bakweta basima consultancy limited office za yenkuru nkuzikazira intebe konka bizo nabo basaba so abantu bantu babira basaba group sezibiri zazo zasaba gukora ubwo murimo ofukena umukansonari mutendaze bikabinji hari mwezindi zo butare zabiyebe kunkeje ya ko forwardinga iyo kusoroza amarore ejo kandi yasabwa abo babiri atakiziye kwiza gataho iyo ankore United Truck Owners habwo bukwakozo buba mbendana n'ubujishoko cyoko basanga kandi yarabini yarabo konkeje kusasa kandi kwiyarabireho tendeje tiyabasa gukorwa ogogo mugenzi witwaye na hakana yite yayetombuye ya gamba kanso mutiyicizana nebyarabamo nebyasarwamo omushango gwazaho gwarumbara gwashikana Kampala mu offices omusango wakweta tribunal omkote ya tribunal itwete ya procurement tribunal niyo koti yibatiremo of course barahabiritwe ngankore truck owners na drivers bahababira kanso bayitombitira kanso ngute byasaziremo twaratambire nayo konkecho cyaritera tutakora cyaritera cyaremesa okusorozo kwa kuza kusorozwa kwayemerezo kunko mushango ayibagugiriremo ecyaje kuga umusango baguzamo bagusorora icyo koti yaguzamo nabwo sire yaramura yagira ngo ngwimwe mushyikire ngwite tushyikire yasaba mukanso teho buriyo kureba ngo akwa imyeze kene nibabicira ku bito myeze kugira ngo etenda neza kumarubire buti kandi garukeho kandi barike batehereje atububwire omukuza akora bwo mu yemusango ubwire bw'abantu bugeraye ni buwamo so jango hati cyabire cyukabagarike bateho okusaba okusiya garike tusaye omyeze y'emikeke njijyo ati kansegere bwene hati cyabire hati katubengera ki nibeshororeze ngo nkatwaza kucereza kwezi kumwe derata basigara jeshi tugarike tusabe nabwo twagarika twasaba okurigira kubaye batebekanise no kakuzuba embenda ne sente nabiya byona nkatendo kuzukutwazubwa naho siyo twagarika twagera ki bitwara konka okuraho kwitwaho hati kanso yiza yatamwa kantu akizeka katugumira hagataho bakwizeza kujya mu gugundu umurundo gubatiremo bagenda batendese sente zabe ziri ezo kusoroza buri kwezi baza mu mirundi 10 bazihara shingizi ngai bazihara siringi miliyoni 2 zitabentereza zaba 20 mwena atwasanga kudena na yizire kujya mukari mwarabamu uzakorewe papara sanga ikintu cyo cyaguma muno nyangwa tukagezaho aho naho twarakukiriza twasaba bwanyuma yo kwandike barazo kwikiriza ngo twaza gukora ikintu atero cyayanga twandike bara twandika kanso kagira ngo sente zayanga tukuza kukibasa za kubihatiye ko meeting ikiri tutubaremo twashaturime bara twazo bahandikira ntango n'inshiko zakikwa twazayewe twabezamu kari hatubo bashitwara mutwayanga twari mu babara mutwayanga gukora mbwenu ngwa ikishankecha za kutebekana kanseja yasanga tuza kuba twesororeza okusibutura rebe kandi tugarike mbwenu specifically tubaretire mwaye sharinga nyumwazi kibekiriki hati cicirize kureta mwuko sharinga
kandi n'ubwo umurundo gubikirize ntugake tushabe busi baba hatenda nabwo twasaba sirete bagita nabwo sirete yakwa habuza ciki nyakutaba birogo ngo nyakwetombita yagaruka yayetombita kuyayetombita okwetombita kwe kandi kanso yasanke yikirizana nawe kugira ngo ibyayetombita hati kandi kuriya tribunal basaba ngo kanso garike ibisubizo merebe ehamye buzuma kandi mwatiriye sente za kandi twatire sente kandi umurebo wa Sky TV nyenda kongera kumanyisa ngo turi program okubiri kandi yakoraje Edwin niwe yagisitamamu ni manya ngo abantu bingi muri mutfollowinga ruha abantu abanasiga umyanya itari mwenemwe iyo babarmu aba big time mwa nabarebere mwanyohereza message mwe bari muri mutfollowinga tuyo tuganira ahanshonga ebire umuremo rwambarara ekwatire na za tenda no kushoroza tenders zitari zimwe na zimwe nangwa no kuzakuba zitari zebirore na tenders zindi ubundi harimo nshoga konka of course ntugamba ahayebirore itwareba aha makuru mwenu honorable kansara paho tor kansara wa city konka ori minister division kandi niwe ibintu bimanya ukabaho kansara ubugikira municipality kandi no shoti nabo wabahunga ko mukuru ukabaho kansara wa finance umuri harwe egombora ya harwaho so ebi bintu by'umtawuni obyoseremu no bimanya kugira uko wareba amahurire no kuwareba uko wahora umwamito munagamba oyineshonga nimwe bakanso ni mukanso oyineshonga na tribunal ya Kampala abineshonga nabebirore oyineshonga neogwo kitabaza hariyo ntagenda ntabaho because imwe n'umuferwe sente kandi kumuferwe sente nka government itwe tferwe ubuhereza mwe mutandikiraho ni butereze side yawe kukurugiro kuwahura story we bari mnonga umutebekanisa wa program eji nyenda kubanza nsime management ya Sky TV nangwa n'abarebi bakureba egeshaha nano kubasima abo kunyeta omwazi yo gonkagire binaganiraho n'abanyambarra nangwa nihangariyona nyenda kubanza no kushasha n'abantu abaferiro abantu babo hine abariyo marwaro nibashasha nyenda kushasha nabo kandi nshabe ngo ruhanga ababase byomwe amurabiyo mukizibwe cyarumu nyenda kubaramusyaho abanyambarra nti nimwe bare mukamasimwe nimwe bare kumo bucurera nimwe bare nangwa mnonga kukunde ntunguka ahabwambarra ste ecyo kubanza honorable akoraje we bare kunyeta habo kuba kinji nture nkunda gamba ahantunguka yambarra ste ecyo kubanza nyenda kumanyisa abakureba Sky TV ngo obunda babiri batakumanya ngo tukazo mu ste ngwe nyenda kubamanyisa ngo ati turiyo mu ste haza ste yabaneija nebirungi na nebibi konke bikukira munonge bingi ni babiri ebirungi ebibi ni babiri mbice bice nko kutwaza kubigamba konka tibibi mnonga aniyenda kubeyanjora ndi narukwago Madina ndi kansala umucyara kandi ndi secretary wa social services nkimanyisa kandi ndi na secretary wa production nangwa umutebekanisa wa program bakampane mpango ninye wa security n'ubundi yo mukazi yes so no muntu muhangwa ninyenda kusima omwami ogu okujwekera bebirore ecyo kubanza cyabyona kingi tutwire nturebo wesharingo bwabe birore simanya bo butare abankahi ngwenu cyo nanimbanza no kugamba ngo sitekwe kwija ibintu nkebe tubikora ki tubikuburamu ecyo kubanza babiri nibagira ngo ahabwaki kanso ne bashoroza ikinkwenda kubamanyisa kanso no murumo gwayo ahabo kuba kanso neba etine ntasya ecyo kubanze abantu na honorable itwe nkabantu
bari mu government ninga bakora government abantu nyenda mbagambire ngu imwe abantu imwe abari batureba abari baguze nyanya koranorian baguze obutunguru kahini baguza nimwe capital yitu nimwe twihamwe emishoro eji tugaruka tujigarura umurimwe niyo mihande mukubane mutushaba marwaro bihana biha ibyebyo nyenda kugaruka muramwa gwa kesharingo kabe birore ecyo kubanza kachitahikire kugira ngo besharinge because team yabo bakija ba meeting host Clark bagamba nawe yabashoborora yabagambira ibintu kubyagenzire nangwa bamwe na Kampala bakazayo mu tribunal babashoborora ibintu kubyagenzire so kubagarukire kuno nko kuyagamba tenda bagaruka bajiho muntu and the same person ndije yagaruka yahakanisa so Clark kiyabira ine gukora no kutaminatinga tenda area kugira ngo no bagaruke bamuhurikize because buri umwe wena nahitaga fair hearing omuntu yaruga yakagira ati ece kikopo babire bakire nyowe konka hino kumwangira muti kikagenda so Clark nawe nabanza yayemereze mirumo yona kugira ngo abanza yitegereze n'amazima ekibagamba nicyo ninga konka nahuramo bamubagamba ngo bundi hinabi yaye kubanire nabo twekiri konka kaba akenda abire nayenda ngo abanza yitegereze shongezo arebe kwa kuza kuzihandoringa ekindi cya kabiri omutebekanisa wa program ababe birore ni aheba kuteka bone bagira ngo itwe pangisi zo mwanya gwitu mbwene hati imwe abakine mutushoroza ababa tahibita bo kureba nangwa n'abazire bitu ni banyanyazi bitu n'abanyabzari bitu nabone betaga service delivery hati mwa mutashashwire emishoro imwe ni mujyanka sasuri mu kuba mu ino mutawuni neza kuruga mwita imwe ni mugirango mwana mureba ni ba pavinga ni bakora imirimo ejo neba neza kuyamba nene yambimwe nk'abantu bitu mwenu actually kinkwenda gambira abantu bona bakutureba nyowe nkanyowe honorable no bungutandika katari kakijamo abantu babiri bakaba bashatu bakaba bana bakaba batanu bakaba 10 hataka hwire biro bishatu kanso neba yizireho nene yendo mushoro abo kuba yonka kanso ni government haza yonka government nebe tina handa he kuza kwiho mushoro nene gurebera ahariwe ejo nanagambye kandi kweza kugukwihaho egugaruro muriwe so abebirore ningiro kwesharinga mukamutashikire because omukuru Clark tinkumugambirira konka akagerizeho kubahurikiza kandi akabashabo bwire buke ninyijuka nakaje pakabagize ngo tucerezo kwezi kumwe omukwezo okwe abe yabashoborire ekiri kugenda omisho konga ko hari habiriho butikirizana timwakubire ni mwesharinga at least mukakwasire nkimwe abebembezi mugarukayo kandi n'ekindi mwina abebembezi nkita bimukuterera karuru mwine wo kiteni same yajomo nareba nabahurikiza nabashoborere bintu mutakesharinge mukagireyo then betana nk'abakuru barebe kibakubasa kora ki okubakubasa kwabahandoringa konge kinkwenda kubamanyisa bagenzi banje na mnongimo abana besharinga kugira ngo babebirwe tubakabebirwe niwenda kwija kutebekanise kintu cyanyu kandi tukareba ngo mwagire obuteka ekinde cya kabiri umutebekanisa na oyajwekera abantu abayagira ngo tenda yabo ikeri ya miliyoni 2 ukubagire kujya wadinga yija eri aha miliyoni 20 hati ekinkwenda kugambira nanka tenda zona nangwa teji yonka emwe hino yokushanga yashuma ho kacenci kwatenda nibabanza bagicondozo kweri kutasya netasiyeta ne shohozeta nibakora bata hati babona kujya wadinga maybe buriya entase yanyu eketa erinci obumwe na nebirore mbasagwa mwabire mwine onka 2 konka hata hingambira nibirore ni bingi kandi atokagira ngo buriya tukazira miliyoni 2 mbone zigume ziri 2 no aho hati nkibanki manyisangu netekwa kweyongeraho kace
and which twaza kujonjeza ntuba ntumanya ngu esente ezo nimuzibasa kukora ki kuzishashura kandi n'omuntu obu babiri bajya wadingire akikiriza ngu bakakora ki because notamwe sente zo kuza kukora ki then the highest bidder kuko kubimanya ni wakukora ki ni wakutwara tenda so tara complainingire ngo sente zaba nyingi konka oyihireho ototushongo twagiremu otwatendarazi babiri bashabire bakabura kwikirizana and of which I know ekindi kumanya ngu State Clerk ariyo naza kukihandoringa je munonga so nanimba shaba mugire okugumisiriza kuki ekindi omutebekanisa wa program ekinkubasa kugambiraho batahi banjaba nimbashaba ngu mugire nani obuteka mugire obuteka hati imwe kumwakubire mwine nk'ekyandiko kyanyu mukakireta mukakikwasa abakuru then nabo bakareba bakutandikira omukyara narukwago karibu kansara omwami Tom Kuyana agamba yagira ati mukama w'itaka nibamuhereza miliyoni 2 n'ecweka right miliyoni n'ebirore katugire igana ibirori igana ahabwa miliyoni 2 n'ecweka ni miliyoni 2 5 miliyoni 5 imwe hatitenda ya city aha kwezi mwajango ndibiha mushingizi aha mwaka ndibiha mushingizi ngai ateze bakushaba 20 bakaba bashaba 20 buri kwezi buri kwezi imwe mushimikwana mbahava 20 buri kwezi so 20 buri kwezi miliyoni 20 aha ezo mwene umwaka gumwe nishingizi ngai hezo miliyoni 20 kwezi ni manyisa umwaka ni miliyoni 220 so hatori ya landlord wena kiza government za kwihama na ihamu 250 government ihamu 220 so inoreba ngo business ezo jo really nekora imwaha bwenki nicyo nanyira kuvuze cyaha bwenki mwarebire ngo hariho lucrative business nkejo imo kubasa kwihamu esente zo gukora imirimo yanyu habukwa budget timanyimwe ba City North Division mwine budget ya shilingi zingahi mwaka ogu guri no kuza gukuza kwa kana kwa mshanje aha mbara City eke budget njire budget ya bilioni 5.4 something eriko expecting 10 billion point 1 something zo kwiha omu local revenue obu kikuru omu kikuru 10 na nakacheka kamwe hatu watera tochi mbero rebyo mwe bari bihamu bani bihamu miliyoni umwaka bani bihamu miliyoni 220 then umtaxing kumazinga hi then umbutare then trading license then numu expecting ngu mwagumano mbali niyenti eze sente biliyoni 10 abukwa biliyoni 10 ezo no bucweka abiri aha budget yona yihanga rather budget yona ya city yona aha bukwa biliyoni kibachimanyisango hasigara bucweka nshanju no bundi obukuhebwa central government so imwe mwaguma mujyango wangure mbwe no guyayomba reka tubaze kuhurikiriza abantu bona kuba kweza kuyomba batwireza atenda imwe muza gukora ki aho kwancurikira nakora noriya gacurakira no murti gacurakira na harwa aha bitoke so aba complaint sezo mwe ahabwenki muzahandoringa nengaro zorobi well ecyo kubanza kugira ngo tuzihandoringa nengaro zorobi ecyo kubanza cyabyona abanyayuganda bari stubborn hazo bari stubborn na munonga abanyambara twine kizibu cyo kugira ngo buri omwe ayino mukuru wari kumanya ekindi ekinanyenda omwami ogwa clarifyingire tokangira ngo buri rore neshashura miliyoni 2 n'ecweka nikwe lore ahiyashitama
tekagira nizishashura uriya landlord si possible ati isabe simene kubazikiramo ako ati wareba okurje hanamba ya zarore ezitwine nezikuparking omwe washanga ngo buri kwezi nibashashura miliyoni ako ati parks na yamtine parks ibiri nyende ya roreje wagira ngo neshashura miliyoni park emwe ati park emwe twagambira kuri ya Nka Forest ayo neshashura miliyoni ibiri per month buri kwezi dereje yakuni yokusashura ibiri I mean how much parole ezeri kushashura ati nibasa ngo buri kwezi akati twabara okwezi tebiro 30 burore bukutaho mpako nishashura mutwara burizo burizo kandi kakugira nazo zarara kashi nicyo nanyenda kwetegereza ejo nkibanki manyisa ngo buri kwezi neshashura mitwaro 30 so not ngo neshashura miliyoni 2 necweka pa ma miliyoni 2 necweka kugamba nezo kushashurwa itwe United association kusashura mukama umwanya akamutuzupangise okay hataje cyane ziriya zo kushashura mutwaro n'umushashuro ezo kasumanya gwa atenda akejo paka nitwe kujintujiyakira ngeyiti konkantu zo tukurunana kusashura ki kushashura katugire ya mukama wayo miliyoni 2 necweka umwanya ogwe mukiho miliyoni 2 necweka za mukama wa paka kubona na miliyoni 20 za government za government ziziri nizitana hati zo kuzukutana mu neziba kusasuza habwa offroading ahebirorera yemere pakura no kupakira neshashura za paka atezo nzoba kugira ki nizo council kubani etwara zari za paka hati enshoza ekikuba ntiretera abantu bajya ngo bekarakase enshoza nizeba nyingi ati omwami ekitwa ntwenda kutangaza aho abatebekana sa because kuwagira ngo burirore neshashura miliyoni 2 necweka buri kwezi paka cyaba cyangwa so nicyo nanyenda abatureba bacetegereze ejo ne cha paka kugira ngo paka ezo zipangisubwe itwe tuzeyinire nk'abantu akatire nshaba kanso nabwe ngukuri yakubasa kubona umwanya eka hataho nanye honorable paka zindi ziruho aho honorable ntukwenda ngo utahire imwe kanojo twina amataka mu district mu town aha wenki imwe numureka abantu bakegurira amataka gabo kandi mu murho mutakumanya mukarere mwenda kwihe sente ombirore reka turonda itaka twenda kwihe sente ombitoche reka turonda katare tukata twenda kwihe sente mu taxi na nebindi aha wenki numureka esente za kubenza habwa nzitwarwa government zikatwarwa private individuals well webare mnongo mtebekanisa wa program ekyo kubanza cyabyona cyanguhi kugira ngo government etandike nkakatare ngo abantu bakazemo government izire netandiko butare bwinji abantu babwanga stabone bajyangwa akweti turaze niza kwecyo kureberaho echa akakatare kakatojo government kakatamwe sente nyingi munonga konka abantu bakakarugamu bazo mukakora noria ako itakane ryo muntu buntu na government terine hoki actually government neshashuro muntu uri abantu kuba bakozereki baruho ekyo kubanza program ezo tukabire ntuba tuzine konka abantu no basa no kugura umwanya babure kuzayo maybe hate tukubasa gukora nkitwe nka government no kutesa na mukama w'umwanya tukakora pipi tukashitesa nawe tukarengwa abantu bitu bagumaho omwanya twantu basa kugura ninga twantu basa akatwankalizi tukagishashura konka abantu bitu bakakora ki bakabura kubona konka wajya ngo tandike paka ka government abantu batajetandikira ukajote nka hati twagira ngwe n'abantu behabwe twine y'umwanya gwa government ntwenda bebirore mwena mugume muzebe harwo mu kishayi akesha haringwa kakuba umurimbarana kandi kakira nakakaba wirizoba konka tureba ngo abantu bayitandikira mwanya gwabo kandi gwakwatayo hati government nto tutahira mwaho either ntubasa kugubagurura ninga shingu basa kuturema niza kwecyo kureberaho ecyakatare kakora nori nko kuwagamba akakatare bakama bako family ya lete murebera government kandi enda kugura umwanya ogwe
twikirizana nangwa memorandum zakorebwa konka kubahikire kubamanyira ngo government niyo iri kugura umwanya baguteka higura umunonga baguhanika so washanga ngo baremesa kandi government ikora ki kuba niyo yagura twabareka baguma bari ba landlords konka government iri kora ki iri kwihamu umushoro mwe no kugira ngo government egurira abantu obutare ninga nka tax pack ninga ki cyangwa hi abantu tibakukikiriza yo niko kubasa kushobora tibakwikiriza bone bandi bende kintu cyabo bakikore barebe ngo cyananka imo government mukore ki and kinji obutaro bo bunje bo kureba tax pack bus pack bihana biha byona bitandikwa abantu bitandika abantu ataze government etahamu kubatebekanisa mbere kitwaziwe kiti amateka mukoresaga mutambuzaga mugire muti konka ntugezaho nitwe twakubire ntwanga opportunity yaberuho tukareba ngo tubasa kushikora we can do it tukangire then ekindi omutebekanisa wa program ikinaba nyenda kugambira abantu bitu abakureba Sky TV egesha obo butare za rore zachi byone bimukureba government kugira ngo netabine mukono abo kuba cyo kubanza kuba kugira ngo aha hagire bina hagira kintu batero mu government omuranga tuzaye tuza kukitereza kuba kugira ngo naha mwene kukahara hati na hati government bayakozere ki ebayatahiremo konka babantu abinji kuba kuranga government yataho mu kintu kucere cyankiza gura miliyoni 2 naza kukitembisa kibe miliyoni 20 bwenu aho government ntekwikeka kora ki ikaremesebwa omutebekanisa wa program okay yebari munonga konka omutebekanisa arekina nda kutangaza je abakutureba ekinaka kwate nano kukwesharinga honorable nko yashobora tujya ngo okwesharinga kwabe birore no kujya ngo babashoroza sente okunda kwita ubuzima nitwe twatanise n'entunguka yamba kujya ngo akushoroza kandi shoroza kandi okurugira amateka nko kugutenda zandikirwe no kushabwa tukabitwara zaje kandi twabitoraje kugira ngo nitwe n'entunguka yambara okwengo kesharinga kija bwanyuma yesentezo kugira ngo tugarike mushabe tenda kandi bakazitembesa kuzayangire kutwajya ngo zarema kanso yajya ngo yeshororeza kuyayeshororeza yayeshoroza hakanya kake kandi tenda yajigaruro uko kwezi kumuko agamba kandi yagaruro yo utahakana nawe omukumuraganisa kugira ngo amaro kwezi kumwe hati yasimbiza mukaga kiyo nashoroza so mweni mwe okwesharinga kwanyu numuhakanisa muri muhakanisa nukonka muri numuhakanisa na Nuria omufuteka teka ngo tarasingire tenda kandi ikizwa kushoroza so ahaho nko mukureba ngo hariho inshonga narebaho umugambi ari kugira ati town clerk city clerk akoragine n'aba bantu so mwenu imwe kurigiriro kumugambana murengo hariho ukukoragana umuntu umusingire kandi ko umusingire waza kushanga washanga akwebembire n'uwariyo nakora umurimo gwawe kandi tugumwete akubesha kibireho imirundi hati hino ngo wakashata abenshi mutenda mutakugergaho hati okugirgaho kwatendoku numba mutire musente bwene n'ikintu cyo kwakanira haza musente nyingi kandi nangwa nese mwizigwayo so hati kandi ojeti nangwa shonge mpango twanturebera kugira ngo kanite bakamabarore kana bavuge nabo kandi bamwe kandi tumakutwarizana je ekika cyabe kibina hati numanya hariho kutugumbura naro okaka umuntu hariho bwakwiza ubundi akabata kozere naro ubundi yabona karumo kati ukatari musente zikubasa kugira ngo zumbiseho zigura amasa zirebere motoka ati zormo yaje atatu mbe mundekere hata kibine je nkibaso kugira ngo kare uragwiza saso ncyakare kunka ziza kansozi gireke zasubwo kurwo mkibina mwene mitwarize mirungi yitaye ntfa kugira ngo katwaye bakamabarore abunje umuntu utagwikorera abantu tukabatwariza je umwago kugira ngo twabahereza umuntu utari transporter akaza kugira ki kuba tugumba kandi wahurira bine muna complaint je kugira ngo hato mbaretangu nano burore yakwemera hiyagira hiyayemera still bagishabeza parking umwago kusabuza offroading
ate jahare ko uteka naringe nangwe ikintu kituretere umubuteka burungi honorable kansara kandi nawe aje shavereho ikintu cha double taxation actually double yonga nyine motoka echo honorable ngenda nabo kubuze kiwe kansara nija kugura ibintu ahaduka kananka napakira siminti nagitwara konko bunanimpakira hijo musigazi yanteraho akapapura ngo napakingaho nako nakashashura konka ko wareba abasigazi nabakirize ibintu nabiho muduka nabo wagaruka wanyaho sente ngo abo kwa napakira konka ijuka ngo uriya mukama weduka nawe ahwanto ahindi yo ni ahina parkinga ahayine duka nabona hashashura ground rent na hashashura tukuja ngo nahabusha konka nawe kando misho motoka so akano shote abantu namubanyomoza kugira ngo numwenda ngo akasente kona mwenu umuntu atagira kiyago actually mbe nimbuza tubesha abantu ba parking imwe mwenda tutambuze bigere imotoka zitu tuzisige harwe mwenu tupark nenga tuzisige kaberebere tujene bigere esimente ejo tugiye korre ahamutwe ninga maduka bagiho mutawuni bagatwaro so ikintu cya taxation kugiro kuyakigamba ninge nango abanza cishobore je ukugenda then ejo mugarkemo ubareba mukubanza bambatoreka ibishane bya birakweshere ngo umwe yageze kushobora kugira ngo rore atuneba umutawuni umurembo bakatamubo obushenge motoka yakweneye mera ezenke ndezishashura hateje pange kugwisha eize kupakurra ubushenje ubwone bushitabe hato shanga rore nkemwe ari kusweka bushatu bwone kabutwara hato ugunya kusoroza nondizo uri kusoroza parking mwene yitweta street parking kantu wowa off-roading na roading hato shanga weyija yaja umwanya gwanje wakangozo ho motoka busatu hati kandi wagutwara hati nkabe ni taho cyo motoka busatu musaba sente z'wantu pake hati ukusanga iwe yemerireho hati kandi icyuma sato sasureki box obo akanu izo bari yaza kurenga nana bara motoka za parkinga mu box obo sato icyo cyetamwe cyo conflict kugira ngo kashati itwe katwasasoreza off-roading na roading kandi atkutaho tuwasasura neza za parking ya street parking abasoroza baba babiri kunkabona mbato mukanso hatwazaganyirwamo tuta kandi oyongereho na neya park yitwesasura bwanyuma yo kweza kupakurura tukibategereze nijo mirimo tukaza kuriya mwene hatoshanga hawo mu kintu cyo kugira ngo umusoro gwa mwingi abantu betombuita washashurira kuriya ahi wano parkinga kuwarge yibisha washashura mutawunaha eza parking wagarka washashura eza off-roading kandi wishuke roading off-roading ntubaterese ibintu byo muntomo umuhindi yaza kuzaha yeho boxing kabitano offloading y'umukushashura no manyise offroading yo n'umusoro gutukusasura abo kugira ngo uhine ibintu bwa leta kadje nkurga ka Kampala ko wataho mu rembo ahora yemerere kubyihaho kona naza kupakurira haduka kananka aho nishashure zaho kunarugaho nazaduke ndijo nawo muhindi kuyahwebye naho nashashure nebe najena naza handijo amaduka nkanaho nanoguma no shashura offroading ngeje ya street parking okay honorable cancer ati tiyachi hayoje street parking neba inedakika yego ate cyo kubanza icyo wanogamba ejo double parking teri double parking aho kuba nkanyonyi ne motoka nimbasa kuparkinga ahambaguta bantera kapapura akakapapura nkakareheda chikezi wamaraho ukashashuri nagaruka nkaza aha high street naho na parkinga nchibanchi manyisa nkandi tukujya nkunde nashashura kapapura ahambaguta street na parkinga high street naho ninza kushashura the same aho kuba nimba tokagira ngo bakutera kapapura kamwe kamarizo baryona nje nanyenda
abantu nyenda obashobore kashatu wachi ati njuwachi leta ati nkochire kiti akati rero yaza kupakurira ibintu ezimwe nizizo mwazi ezimwe nziza mukasesha hati yapake nangona bakama b'ibintu baza kweruna kuza kubyihaho already eba yamaze hishanki ibi iriyo nepakuriraho kandi ahera arige then kaza kufurika kuza kupakurira handi ati nyencho ikintu kirakabura abantu nki ati nkima bakuba mwine ebintu nkebyo na hariho stickers wagura sticker yawe eyo kwezi nikibara kikuyamba kukira kapapura because obumwe nko kuwana ogamba no eshango obumwe wa defaulting wanyaga utakigenderire konka babishibitu na ijata hakapapura agendera obumwe wikano vugo gendo tamanyire ngo akapapura karikozereki karuho ato kiboryaho reni bakutereke uriyo no pakurira nk'ebintu reni bakuterekeje gero takukimanya kashiyaka kashoka parkinga hariyo uriyo no ihahe ebintu twakuteraki twakutera kapapura umurebo wa Sky TV tukiri mu program okubiri kandi nanakugambire ngo nasikamera mu munywano wanje Paul abaho mwe twaza kuza umahurira gugwe nyine tugaruke tugarebe ture abantu uko bantu bagamba bigambo byabo tube byo twacenceramo of course turi kwirira no kwendera onka honorable tutakagira umuriyago makuru kuturagarije muri nyendo utuhereze strategy imwe kasite mwine program kumurabe akakabe katakwigura kibe katakwigura amisho ganyu kugira ngo za paka hatumuronde myanya himaraze gurire mwenka mukazeteraho ubutare nitarike kuburonda nangwa no kutebekanisa ibintu byatenda so tuhereze amakuru kandi tubaze tugagarike mutugarebeje honorable kansara aje atuhereze inshonga yayine Sky TV irakari abantu. Don't be a coco, don't be a coco, don't be a crocodile. It's Wonders time, it's Wonders time, it's Wonders time, it's now. Baby jelly, hey. Habo jelly, hey. Please don't make us leave my house. Hair shampoo, always beautiful, so beautiful. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Otwiroine chetengo chokushomo bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika umuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija uyetungiro bukugu okwandika beje basya kure ni kugenda umisha hishomero ebiri kukiraho terera notu mshanje ibiri kinana neina 13 Kaganitano. Ogambe na academic registrar. Ivrin Health Training Institute, Mbarara City, improving community health. Hey, gashura na Sky TV yagaruka sekukuleji twagaruka nebisya byonka kando kuno mugisha gwawe okwehangurira kitereke na Sky TV misho tagiha Sky TV buli sofa abahereza bitu nibiza ku bantu bakubuza ikibuzo watera esimu rero wakigarukamu uyehangurira sente hamwe nebirabo nyamwinji ijukangwe bibuzo byone birabuzwe ni byiza ku bantu bikwatabuhereza bwitu nka Sky TV ejini yo gashura na Sky TV omusekukuleji Sky TV irakarya abantu Sekukuleji Fresco Supermarket yagaruka yachikora iwori kwenda friji TV za kuka etebe etanda ebyokugaramaho ukaroto rubaraya za waini ezabuchika decoration ya Christmas ebyokunywa ebyokoreswa omukuteka ebyokuzanisa by'abana bato enkito emyenda n'ebindi nyamwinji ijo bitunjo mu Fresco Supermarket ahakabeyi karunji
bashazire emihendo mu biro bikuru ebi kandi n'eshaaha z'okukinga buri izooba zongezibweho mpaka shaaha mukaaga z'ekiro bakire ahari Buremba Road opposite Mbaguta Street ojukiima bari omuri Mbarra nibabaasa kureetera buri hoona teresi mwezi kwenda kumanya ebirikukiraho noti mushanju noti 2 Fresco Supermarket, serving with passion. Mushanga Sako Limited eyinitaji rukuru Nyamufumura Shema yagaruka yakuretera ekitereke kya Christmas omwaka ogu bamemba n'abarikwenda kuba bamemba mwena n'umwakirwa ekitereke kyatandikire kandi nikyendera 2015 byo ku 12 2024 omu matajaga Kigarama branch, Rwentuha branch, Shuku branch, Burere branch, St. Kagwa branch, Kabwohe, Cyanjenyi, Butare, Marinde, Mbarara hamwe n'itaje rya Bwizibwera erikushangwa Mbarara district. Ebyo kusingura harmente, embuzi, enkoko hamwe n'ibindi nyamwinji. Tera noti 3 cyenda nemwe, noti 5 nshanju na mwenda okumanya birukukiraho. Yegurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 4 zonka rero shemererwe obwo kwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware 3 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Sky TV irakari abantu. tuganiraho program tuganira aha program yo kubiri tuganira aha kibire umurembo rwa Mbarara ubu turebere akwesharinga kwabavugi bebirore kandi batugira ngo abavugi bebirore abo tubambara City South Konka kurekana ikitongore cya Ankore Yona ijo twatwaribireho abandi besharingi bebirore umuru wa Mparuko mbwenu no shuti no mwoga gwanyu imwe abavugi boko bebirore katuze a story tugunze mu tubaza tugireba kandi tugihurije Okundu kwijaho ubwanyuma y'abantu batanu abari kushitama hakatiko ko kuremaja ezo kwetombo itakurwa mu kandi katiko agaru kugaba imirimo hamwe na tenda abarume Nelson Nerima Geoffrey Nwazira Katira Po Karumba Charity Charisima hamwe na Keto Kayimba ukushaza mutenda yaberehirwa ba Ankole United Truck Owners and Drivers Cooperative Society Limited ukushorozo mushoro ukurugomba vugi bebirore ugwo kupakira hamwe no kupakorra umurumbarara bari kugira ngo utendeze ikagabo muringo gw'ikishobobo okwetombo itoku katwara y'abavugi bebirore abari kwegetera hamwe mu kibina cyabo ecyambara City Truck Owners Drivers and Loaders Cooperative Society Limited bakwakanisenga bayatendeje tendeje ikarangirirwa Mbarara City Council 2017 by'ukwezi kwa mshanje mwaka ogu kandi bitongore bibiri byonka nibyo byaterewe kushaba kwabyo mu kwezi kwa munana nabwanye matenda yahawe aba Ankole United Truck Owners and Drivers Cooperative Society Limited kugumanisha shara kazo miliyoni 12 buri kwezi. Badru Semogerere urya pasoni webirore nagira ngo nibatwarizwa kubi abantu bari kushoroza umushoro ngo kandi kibina cyabo kikahandikwaje no kushaba kwabo kukashazibwa mu nshobe. Fenga abarore nitwekora mu murimo netukore ekibina turegisteringa tuwa n'omusoro tuyina offices tuyorganized
Mbiri na yonna babeera batusoloza ffe ng'abalole abantu bava eri nti ate tenda kati ne batusoloza tebamanyi bizibu byaffe ffe ng'abalole bye tulina oli ajja from nowhere lete sente amuna enkyatikula kangende gwe naafuna sente nzirete nzikuti awo akusibira ekijegere ne weewola ogu yashoborera ngu hati nibaza kutandika kupakinga ebimotoka byabo kora norya bakama b'ebintu babe niyo babyakira aba nabo nibagira ngu bakanga kubahereza tenda y'okurundana omushoro gw'ebirori byabo bagihereza baba barikugira ngu nibarundana omushoro gw'ab'ebigari omuringo nigwo gumwe abavugi b'ebimotoka ebi nibetombaita ngu nibabashashuza omushoro gw'emirundi ebiri ogurimu ogw'okupakira hamwe n'ogwa street parking. Funakarumuka akombondi kaliya driver nokina emitwalo egi emitwalo eshatu okiza kuhika wa street parking yayiza nakwenda edakika 30 ngu nayenda 15 rore egi naje barangu netwale emyanya egi ebiri waza kumalya kupakura osanga oliyo emitwalo ebiri okibolya ngu no offroading na loading no offroading unaona enda sente hato yebuza loading no offroading ne ya cancel street parking ne ya cancel hati nyokore wapeza city ya loading no offroading ninza ko offroading ata parking ab'ebigaali balina ekibinde kibafuga aba boda boda balina ebibinde bibafuga naye ffe abalole lwaki tebatwalamu magezi nga naffe tulina ekibinde ekyaffe. Omushaki waitu yagambaho na Muhammad Byansi uri kansara w'omwanya ogu kandi ogu omushango yagutahari town clerk owari kugira ngu ayanzire kugaba tenda egi association y'ebirori bakahangura tenda eki kubahize kugitunga sitekiraka na n'umwami Kiza Joseph bakwata umuhanda baza Kampala batamu petition ko bize bakaverifyinga basanga ngo aba bine rore park bakupakinga imyanya yabo bari abatini bari commendinga ngo bagaruke babahereze tenda konka sitekiraka ayanjira yagaruka yaje Timbara State twine gazetted rore park yagaruka yabima tendejo muringo nugo gumwe meya wa Mbarara City South Jomo Mugabe nagira ngo abebembezi aborengo rwa kanso inshunga yatenda y'ebirori tubagikwatsireje ntakwenda kubabiha bakama bitu eruguroku emirimeji tubagikwatsireje eyensonga zanyu na paka okumukushaba tenda nebindi mbwe nicyo kitwasharamu nkaba South Division twasharamu iki mwaba mukiri omunshonga zo kuronda tenda imwe kampani yanyu naziriye zindi muri no makoti gonaga barimu bari abakushoroza omukushoroza nabo babe barugire Jomo yayongera ashobora ngu nka division baza kutandika kushoroza omushoro ogu mpaka obukanse ya higuru iracemu ekikurataho mono munda no kutagureba twagira ngo hatitwe abambarira City South okutandika nerizo reka nitwe tubeni tuto twayishororeza esente ez'emishoro okusya obusite kanso erahereze tenda eshugine akagira gurupe yatwara tendege anshonga y'omushoro gwa parking meya Jomo yashobora hata kandi akija kupakira bakamushaba ki mweshi naza kupakira rukutambura icyo nacyo twazakora ki twazakitebeka nabwanyuma abebembezi baba kuvuga ebirori hamwe n'abebembezi ba division ya South bageraho rukiko rutekerezwa mu banyamakuru kandi urukurwahwa bagambira abebirori ababerundeine ha office za South. Yes, mwana wanje umurebe wa Sky TV kandi ngira ngo amahurire wagashobora waje munonga kandi abacyarana n'umwani ukwariho n'abaganira honorable councillor wahurira inshonga z'abantu cyo kubanza meya yagira ngo aba division ya South baza kwitandika kwishororeza kandi tindi kumanya aha bwinshi bayi batari kwishorereza habe na shoroza city aho utaza kuba hukurwanagana hagati ya city council na division council inshonga ya kabiri noreba hariho ikintu cya double still kugira ko abantu bakigamba hariho ikintu cya double taxation then cya kashatu n'ikintu umwami Muhammad honorable councillor
yajya ngo abantu site town clerk namwami Joseph bakaza Kampala batabaza so kandi ati okutabaza aba bashija babarukuriye n'ubesharinga kandi bihaye inshunguka shuti inshunga ya corruption ukora beyagire yo kutabaza akagenda na kitabaza bwo yagenda na kitabaza tandikira well we bari munonga mutebekanisa wa program ecyo kubaza wambuza state south division kweshororeza taroho state south na state division na state empango yikustama umwami kachebeza bona n'abakozi bitu mbona wagira ngo abakozi ba south division baza kushoroza nabo stile sentence bandi zankahi nabo nizibandi zo mu state tukugira ngo bo kuba kushoroza basigara nabo nk'aba division sentence zo no kushoroza niziza omu consolidated fund zona nezi kuba niziza cyane kina mukundiraho meya Jomo nore yabanza yagira atokushoroza kube kwemerire hate cyo nikiba kigwire either ni mwesotinga mugira ngo side edge yabuzire kwikirizana na neji nore babe birore ni bacyuzinga state clerk kugira ngo akiye kubana na noriyo waremiro kubona tenda baza Kampala kutabaza wajyo tubatashashura abo no wagamba ko bino wafereza government omushoro kandi icyo kigwire konka kwiyaiza yakitereza jata reka tweshororeze nkaba division ahabo kube kiyagambira nkaba division hata ababe birore town state clerk tibamwine mbwesije na yasindi ko muntu akaruga state akija kashoroza tibakumarwa konka bamanya ngo kastaba sente nizankahi at least nibagiramo kumarwa konka kinanienda kubamanyisa kandi ecyaba fane tukugira ngo steklaka na mwami Kiza Joseph waremiro kwata tenda kandi nibo bagenzere hamwe Kampala gukora ki tabaza teka steklaka ine binde byabiragiremu by coincidence ninjana noriya yashangwa rinkahi ar Kampala because hati state clerk Kiza Joseph ni wari complaininga akanyima tenda ninye nabire ndiyo kugitunga yagikwata yagihereza abandi uyana atabaza kuri atakutabariza atakutabariza anybody na anatabariza state clerk so kandi hata kubasa kwato muhanda bakagenda hamwe kandi bakaza kwetabariza icyo ningira kikire ningira raba ururimi konkani nyenda kumushaba state clerk na program eje ariyo nagireba nimushaba enshonga z'abantu bebirore n'abantu bitu nempa mushoro arebe ngo yazhandoringa je munonga na nobwegendesereza ahabo kuba aba bantu tukugira ngo bangire kushashura nibashashura kandi nibacomplyinga je konkane bagera oriya kuturabe side edge niyo ya winingira tenda kandi hati no jimirachi and chinkureba ngo bashyikire somehow konkana ni nyenda kushaba mutebekanisa wa program ejofu nizoba state clerk nawo mu inviting aha agambe habwaki ni bamutabariza kandi akagenda no kutabaza bakagenda na hamwe so nawaje kishobore abanya Uganda kishobore abantu bitwaba abagambira hakabaho ki konke kindi kumanya ariyo nagezaho kuchamonizinga bimwe bindi babiri allegations abantu nibareginga ibintu babitaho andi hato bobwire nanka umutebekanisa wa program no bumanya obwire no buntu bo kugira ngo bo butwazamu no allegations munonga konka nienda kushaba kandi nkushabene mbabazi nyingi omwete na wayija shobore ahabwaki abantu nibatomwetombuitira ngo ari corrupt because kandi waba ni wa ntibachi manisa ngo harimo corruption kandi indeed ekindi kumanya abantu aba tenda yabo bakajiwininga genuinely konka oriya yatabaza so kwa kutabaza kabiri nashitamo mushonga zabo ekindi eshinani yenda kugamba cyo wamburize ne cha double taxation ya parking icyo nandiyo nimbagambira omuntu akakakonja kiba kuteka motoka nikakine dakike zikakumara
aze dakika ezo kuzukwa ukagenda ukapakinga n'ahandi nabo nugaruka kugura kandi hatogwe tumushanga ugwitu kandi tumushanga ugwa steklaka so nicyo nanimpabura ngo abantu nkaba bakora nankeje muhango woyine stika yawe yo mwezi ninga myezi mukaga ikibasa korobera mu kake konka ebimwe nitwe tuba turiyo mu offices konka tuba turi abantu emwe tuba tutakubimanya so bumwe nkebe town clerk na bumwe natakubimanya nawe bumwe takuzana mu field so nabo mwabi mushobora ningira hino kwa kubasa kureba uko yabasa kuba yamba. Okay, ibare honorable Kansara kandi okuyihayo enshonga ubundi ukadushobora nintekateka abarino bareba ibintu basa kubana bugambwa aha bwambara site konka imwe abakutureba bari mu Masaka bari Kampala bari Kasese bari Fort Portal abari yoku ntuba tureba nayo ibiryaha nubbayuna nuko haza ukashanga similar circumstances okubukuba yo kuriya ni na kuno kubaho kana no kubiya kubasa kutungirwa mubazi ubundi nukushana mbwenu igi program te kwatambara site yonka te kwata town clerk or city clerk wambara site wenka ninga ba kansara bambara site nimwe abari rushere abari sinjiro byone byo nikwataho kora habukuba byona ndebemwe mwamtom wahurra honorable kansara yanashakuru kudefendinga kanso ye mbwe nimwe eshonga imuri hano muremeraho kugiro kuyagamba ko mujecera wabonera ahabuko mwagira ngo mbweshi tutuakorone birore bitu tutware koranori aho oraferwe ni site ahabuko ferwe sente nitwe abashubuza bakwende birore ninga nimwe bakwenda imodoka zanyu zikore nimwe nimuje kufera nangwa ningira umuntu uri kutureba hata Sky TV ahora tusasire kugira ngo ikintu gashitakarebeka mununga kugira ngo ntwenda tufuruke tugire nite twatanzize hamwe kutungura mbarara kandi turanticetenga nabwo kura honorable najati akaso gakasekra katakubira sendekerizeriya umuringo gucikwijamo numa umuntu yokoza kwekarakasa ntarimo abantu batakusanisa na level zo kubyetegereza konkaye bakuba mombeka naho kwireba ugumuntu nakoresa different companies amazina kanga ndagumara yo muntu watarize buri nuwagace kataza kandi wo bakusinga kandi akagaruka kahebwa kandi akahururwa musango kahururwa kandi sika tribunal ke kweza kucwe manzezi etuhereza copies zo kuyacwamo n'ibyagendo misa no kuyasaba ngo habeho iki mwene kireba kitakorwa hata niho umuntu akakorera mu bugete musada sana sidingana umuringo ubwo kutakujyana ubu yakatabasendekereze konkoro ndesonga habwenshi nayanga ngo babe no bakora ngo we bahiro kwezi kumwe hateka ba mukaga gemyese mukaga bari mu benyine bakora hatorebaho cya leta mu ensongezo za conflict nto kikubankirigiye bitasigara okudevelopinga hamwe tenda kudevelopinga hamwe na nangwana nuko kutwariza jaba driver naba kama bazarore njo warana tugamba kugira ngo okubatwariza je kugira ngo ego tukugira ngo batasasura basasuye konka batabatire ha kubaniganiga umwe babatwariza jabo kugira ngo bamba bamanye konka sigara okwatanza hamwe kugira ngo tungure mara kumwa kutungwa katukire kanso mwana mugisha bo mwanya kwe kugira to mwanya umwe ugwambara site south natunga imyanya ebiri ugumwe nagutunga umurti ugundi nagutunga kashenyi muri kateto muri Nyamitanga then ugwambara site north ugumwe nagutunganya Cyarra ugundi nagutunga biharu iwe nko muhandiki kandi nko mukugu ombye umuryebyo ukabasa ku kigambo hoki buzuma nyuko nyine nyine barezwa handikire mu office zo kushaba imyanya ye nshimerwa yabaho akombeshiwe akaka center ngo akutusosora hata kutupangisa twabe tukakunda nkasore katiyo na ukabere amagoga akwenga sigaro mu nshaho yito so twabona imyanya nshimerwa mu mbeshe cyo nkibanki manyisa ngo amaduka gafurike gazoko ninga itwe
hate sente irikuza sente zikuza kwihe majita gakuza kwihe motoka baharwe ngo neza kupakira simenti a high street amajita agonaga kubanaga zaharyoha nyene jango ntunguka ko bere ntunguka ko kubona bayagamba site bure kutumwanya n'ugukora niko tukutekateka gwazaho n'ugukora dena turangwana n'uburure obuci akatwine murore za levels takwingana tujya bempango muno kandi haraho gukora taho bucyeho na n'ubucyeho maybe tukamwe honorable icyo kubanza tukunda stebe mpango itunguke tureke guma mukanya kamwe ati noreba twine nkobo bumoto ko buce bwa pickups bwa 12 no shanga bupakingira rubajero muhanda na munonga kahamba guta so ati imwe nkaba nanaga cigambiro mukutandika ati imwe nimo mukubana mumanya emyanya iri kutunda imwe ni muhandikira kanso mubyo tkonka twareba umwanya ninga B twanja twakoragana na mukama wago imwenka kanso temuka tuteraho buryo tukarenga twa oningo mwanyogo then murebe kanso neza kwikiriza ninga neza kwanga neza kwecho kureberaho ijo mu North Division turugire kwigura tax park hariya aha Rubicona tax park ba driver nibo bahandikira batushaba bagira ngo bwenu ahantu tureba abantu bapakirira muhanda bamwe ni babiba bamwe ni babatomereraho mwe tushaba tutandike tax park bagenda bakora cyandiko cyabo bahandika byarabo mitendera twabikiriza bwe nijo turugire kugigura tax park officially na hate iyo nekora nyo kimkwabura be birore mwani mureba ngo umwanya gumuri mu rent ne bateganisa government nangwe chine imyanya iri kubasa kugira mwa identifying umwanya mbyo tukonka nkabe birore hati norenka ona nanka umutebekaniso program hari abantu abaji abembaho bakazakora norya konko muntu naza kora norya baronda kandi ababembaho baresire ntunguka munonga kora norya hatariho bondi ye motoka hariyo Toyota yombekireyo mwene norengo mwanya guriyo nugukora ki ni good developing kandi umuntu nasigembaho makanisingi azakora nuri aza kuzurunda mwana wagira tax park y'ebirore na wagitanya kinengo umuntu nazayo naje abo kwa nayenda ikiro kana yaguma kunu agashita ibintu nanda gutwararo so nateko koronda rora he so kintu bashaba imwe identifying emyanya myo tukonka twazoku ntureba ngo tubasa ku rugo omurente giye kupangisa na neje mishoro mingi konka within the city ahimuraze hona shana ati nkaba harwe street parking teriyo nangwa tugetongere mu Rubicona na ebireta kushashura we no parking ogenda konka tuwigwire nabo hata abantu no kushashura ki street parking nangwa na noro ruguto rusero wa Victor bwana uko motoka zeta kushashura ki street parking konka wagira oti let's say nkakora noriye hihi nakatare kuri roro muntu nagishanga yo nagihayo hati nkaba abo bumotoko buce bwa 12 abo kuba bwemerira rubajuro muhanda na no wijo muri imbara ine cyayizire kugura no mangu nabura parking abo kugira ngo aka kamotoka nikasibaho bumwe izoba riona oke nikakashashwire parking konko bundo riyo mugenyo wijo muri imbara ine cyayizire kugura abura hara parking so nanisha bamureke to expanding town nka umutebekaniso wa programu cyagamba omuntu nabaza kuzakashenya gire kuronda rori eje mutawuno mu shopping ebintu yanda kuzagura umushenyi hanga yanda kuzagura nkahi agaruke rori egaruke nkahi egaruke kashenyi so iki cyo kugira ngo tuguma home rent nyo ni ndeba ati ngucagira mwe nimbasha bankimwe abebembezi na mnonga ababe birore ibo mwa identifying emyanya muhandice mugituretere ito tubabugane nkabebembezi banyu tubahabure turebe tukubasa gukora na nimwe kimukubasa gukora ki gukora nkimwe abantu bitu because ntubenda utago mutawuni nimwe capital yitu okay muri bwa Sky TV kandi twaza kwendereraho anishabaho mwamtomu ugire bugambo bitari bike byo kurano ndagambe cyo kutekateka ngo aha maramwa gwanyu gumbimwe no gukwesharinga ine echo kwenda ngo abantu bamanye ukigambe kandi kora heze honorable councillor na wagambebye then twendere today iyo bari umutebekanusa nyina masiko ngo wabana tureba kandi aturikize nawe niki hamu
abo kugira ngo ntufokwesaringa kandi nangwa kube kuri yo kwesaringa ko businge abo kuba tari muzati ya gasi tutwareba mbihani ya tubabirebe ibyo ako abantu abo kubasa kutensa kwikiriza kugira ngo katense ako nureba bitwendere tuhiremu kandi twendere tugambe n'abebembezi basharamu okubara twaze baturaganisa okutereza enshongeje naho cyo nitete namasiko buza kongera gukorera rero butebekana betu namasiko ngo ako batenda kushugumashira government kugira ngo utenda igira bagisinga bagitwara kandi bakeshorozamo mu mutwarize mirungi batakunyimatiriza batakunyigana bakusasara bakuworobezana ekibina kicyanche basa kandi kisinye kandi in experience kandi cyarakoze hano nangona kansoni mutwarize recommendation zone atenzi home division zibakoze kugira ngo abantu batwazaje government gumise mwegere iki ekirizane nitwe ebi byo kubagana naye ti kwakweze ngo biveho kandi twakweze ngo entunguka yitu ebure kukorwa niko kasa yagamba imyanya yaberuho ntuzayo kandi nimbarane yongera kutunguka n'amasomo. Ibari Munonga honorable wabare Munonga omutebekaniza wa program ekigambo ekyamuheru niyenda kushaba abanyambarra egisitene yitu twena kandi tutekwa kugitura muje buri omwe natekwa kuguma omusite kandi agishemereremu oyine eshonga kunyigire offices ziriho noshikirira offices nibakuyamba offices egiyakurema hari offices nyingi noreba ngo bakuyamba nyo kinkubashaba mureke tugire obuteka kandi na stekla kanza kongera gamba nawe atugambire hakabaho ki ekyamuhero Munonga omutebekaniza wa program onkirize Munonga ngamanyisa abantu bakatete ngo nyencyakare tuza kulaunchinga kukora repair y'orutindo sha munana bwenu ntubeta mube muruho sha munana abo kuba murizire Munonga bwenu government yahurro kurra kwanyu tuza kuba turyaho state leadership yona ba RDC bona aho aharutindo rwakatete turebe ngo urutindo rwe rwagaruka rwakora nko kurubire ruri abantu batandika kutamburira nimana abantu binje babire nibabona bona ekindi nyenda kushaba abazire abana bahumwire bari biziro mu cyumuro amashomero garinzire Munonga abana ntwenda kusima abahead teachers ntwenda kusima abashomesa abana bitumbatire barije bwe nhatabazire ejinroro yitu emyeze ebiriti mingi Munonga turindeje abana okutayaya bishikena Munonga turebe ngo bagarukayo mu mashomero barije ekyamuheru Munonga omutebekaniza wa program niyenda kushaba abanyambarra oburofa burengire buri omwe natambika kasasira hiyashanga kandi indwara yija tekuronda ogu ningoriya nyenda kubashaba kandi mehanangirize murebe ngo twachendeza oburofa omutawuni yambarra twine abantu abatenda yo kunanka kasasiro konko muntu nayimuke kiro agenda naga kasasiro mwara ushange myara yigara ushanga street kasasiro mwe nimbeshengereza mureke tutewe kitinisa cyambarra stay abo kuba kasasiro yabakari ecyukereruka yo Munonga mutebekaniza program ninyenda kushaba aba bantu na Munonga babibirori kanse kagenda yabyare bimuri na Munonga nkaho umwanya yanyu ibimuri mwabirubatirira mwabigira muta mbone tawuni abantu mwenda kuturemesa obuteka andi twenka ntugezaho konka kandi ushanga ni mu blaming twe nankare mirwe ogware mirwe oriya remirwe so ntubashaba turiyo tuzombiro bikuru ebyo kwerinda bibe byamani esite kwe kwija na nabayayi bababingi abashoma bababingi mbwenu buryo mwayirinde utakesire polisi utakesire chairman RC wanu yobanzo yerinde waza kurugo mukawakinga ninga warinda polisi ije kwataba kwiba abayayi bariyo nibarugaho nahi bararuge kwijo muri mbaromu kureba ngo bija gukora sente andi bamango abanyambarra twine sente mbwenu mwerinde kandi turabombiro bikuromu twine amagara marungi kandi turije we bari Munonga omutebekaniza wa program shana kamuheru Munonga niyenda kusima abantu bakatete abo bugumisiriza na mukesharinga mwagira muta
but finally ekintu kyaza kukorwa mbwenu nimbashima abogumisiriza kandi muguma mugumisirize ncyakare ntuza kulonkinga ko rutindo turahwereho njibasa kutwara wikemwe ningi ibiri konka mwe bari munonga. Okay, bari munonga honorable Councillor Madina Narkwago kandi minister habwa social services tugira ngo na security na n'emiturire y'abantu mu rurembo orwambara City North Division hamwe na Mwamito Musam kandi or secretary wa Ankole United Lorry Drivers and Owners Association kandi nabwe ahakutereza amagezi kandi ukatwereza na information abare bitu abantu batureba tubasima kandi tubabaraka ikintu kikuru munonga tubendeza weekend nunje mwena kandi tubendeza n'ikiro kirunje. Sky TV irakari abantu. Sky